Assalamu alaikum, još jedan lijep dan, ako Bog da. Evo, čitamo danas George Orwellov Životinjsku farmu. Meni je jedan od vrlo interesantnih knjiga koji sam ja voljela da čitam. Evo, nasumice otvaram jednu stranicu i počinjem već da čitam. Stranica 53. Zima je bila oštra. Poslije oluja naiđoše susnježice i snijeg, pa zatim oštar mraz koji nije popuštao sve do kraja veljače. Životinje su nastavile gradnju kako su se najbolje mogle, znajući dobro da ih ostali promatraju, da bi zavidna ljudska stvorenja uživalo u svojoj pobjedi, ne bude li vetrenjača završena na vrijeme. Ljudi su se zlobno pretvarali da ne vjeruju da je Snowball razorio vjetrenjaču. Goste je vjetrenjača srušila jer joj zidovi bili pretanki. Životinje su znale, to nije istina, ali ipak odlučila da ovog puta zidovi umjesto pola metra budu široki metar. To je značilo da će trebati sakupiti mnogo više kamenje. Kamenolom je dugo bio zameten snijegom i nije se mogla ništa raditi. Nešto se napredovala za suhog vremena kada je nastupio mraz, ali bio je to vrlo mukotrpan posao i životinje više nisu imali toliko pouzdanje kao prije. Patile su od hladnoće, a većinom su bile i gladne. Samo Boksar i Klover nisu gubili hrabrost. Squaler je držao odlične govore o radosti, služenje i dostojanstvu rada. Ali su ostale životinje nalazile više poticaja u Bokserovoj snazi i neizostavnom pokliku radit ću više. U siječnju ponestalo hrane. Obroci žita drastično su se smanjila, ali je bilo obnavljeno da se kao nadoknada dijeliti dodatni obroci krumpira. Međutim, otkrilo se da je većini dio krumpira smrzao u trapovima koji nisu bili dovoljno pokriveni. Krumpiri su postali mekani i crni i samo je poneki bio jestiv. Životinje danima nisu jele ništa osim slame i repe. Činilo da im se prijeti skapavanje od gladi. Postala je od životne važnosti sakriti te činjenice pred vanjskim svijetom. Ohrabreni rušenjem vjetrenjače, ljudi su izmišljali sve nove i nove laži o životinjskoj farmi. Ponovo se počelo pričati da životinje umiru od gladi i bolesti, da se neprestano međusobno glože i da su pribjegle kanibalstvu i čedomorstvu. Napoleon bio je potpuno svjestan da bi istina u situaciju hranom mogla uroditi lošim posljedicama, pa je odlučio iskoristiti gospodina Vajmpera da proširi suprotne vijesti. Do sada su životinje imali malo ili nikakvog dodira sa Vajperom za njegovih tjednih posjeta. Sada je međutim nekoliko odabranih životinja, većinom ovaca, trebalo povremeno u njegovoj prisutnosti spomenuti da su obroci povećali. Uz to je Napoleon naredio i gotovo prazni su sudovi za žito koji su se nalazili u spremište do ruba napune pjeskom, a da vrh prekrije ostatkom žita i hrane, našli su neki izgovor i proveli Vajpere kroz spremište, dopustivši mu da tren vidi napunjene sudove, uspjeli su ga obmanuti, pa je Vajper svuda govorio da je životinjskoj farmi ne vlada oskudica hranom. Evo, ovo bi ja nazivala pobjeda sa odnosa javnošću ili dobra reklama koju bi rekli. Kao što vidite, isplati se ovu knjigu čitati i ja, ako Bog da, nastavljam sa svojim izazovom još koji dan. Hvala vam puno što me slušate, što odvojite svoje vrijeme, obraćate pažnju na to. Nadam se da ste lijepi, dobri u svojim kućama. Lijep vam je dan.